Hi ma'am ngasi do ko akhoi ne suddenly akhoi planning tawraga akhoi manak sida rose garden le yab ko aduda chalu si aina sum pham le ramadagi hoi chalu si aina aduga koi balai akhoi yeng se ma'am kamang mai to bai na yaudore ma'am park yaudore आता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कंफ्यूज मत होना यही है गार्डन मयाम से लगे ngo fajabar je ngo greeny wow यही है yobudi yore ma'am ado gate se ma'am akhoi na first time line ya ba khoi se ko siga mukho laktri ya ba ko garden sida ado first time lak pa sida lamben do gate se mafam se mana ba do gate se ani suram ya ba sigi se na khoi changai se na asum walking ga dum to bham me na khoi gi garden do na lam dar ya ba ko se su dum rose garden budi ha ya ba ado raga su khoi gi main do ram dre oraga su ma'am mafam je khupa jama sigi je su walking to ba zoom exercise to ba khot pa mama to ya ba siga dum do ma'am mafam se ngo ma'am yenghalake khupa jamani ma'am adagi khon se ma'am tabda nongai ra moi khara waro bi ganoi makhon tare ba ko lok thungna dugini सुबला देखो कितना अच्छा झील है इसमें पानी का घूम सकते कहीं से भी जानते हाँ चल सुनाने के लिए सही था सुबला देखो बोरी का और लेके आना था क्या लेके आना बोरी आराध्या कितनी अच्छी लग रही है आप तीनों देखो पिंक पिंक पूरा आराध्या ये लड़की हाँ akhoi ni toisu yengo amadi ko angang ani puraga magi nupa lakte ba ko mai nupa do thabak kan thabak ma leibadagi ko magi duty leibadagi ma laktre aduna akhuga lai ni ba khoi na chalu se na pulak pani ado amai angang ga ichano pa ga puraga husband ni ama mang yo hore ka don chakar no khang dia ba khoi ni disiga photo nam mane man thobune tawna sum le hauri maningda ado maya ma sengot ki mafam se yengo maya yam phajabane khangre tiga moi botong ba ya bre ya da bre di khangde pata nahi kaha chala gaya yahan phasat rahe hain aap nahi barki jo ha chibna main aap ubri ko uske mama ka chama
mayam rose garden gi magi main entry dos da leirame akhoi sidagi smaina changaga mayam view si yengo phajadra akhoi gi hadi natural nature gi phajabado phangi abasida artificial amta yauda bida yam phajai mayam videos da sum yenga khangani mayam aduga angang gi ko activity gi mayam lei sanana ba mogi tongna ba gari kari kak mayam lei sta mayam sum akhoi family mayam pullaga ngahak sum lakpa picnic ka chaba yam nungai ni phom se sum ulake mayam sida mayam yengo cutting raga moina decorate tong thami se mayam phajadra housing mayam akhoi angang sana ba duga munglae angang sana na ba mayam lei mayam sida to moi kai kai no mayam tongi train bu tong bane ma bu tong bane angang sing je mayam kok ngau tra khangde ai di sigi je uraga ai kok ngau e ba ata tong bu sai na de di ko hekta ngau e ये वाला थोड़ा डेंजर लग रहा है मुझे, है ना? सिगा मैं यहाँ मंगांगी सना बना मैं यहाँ ले इधर से हाँ चक्कर आएगा पक्का। अरे दिल बिल्कुल भी नहीं इधर आ। नंगाई ब्रो मजा नहीं आया।
Sekarang musim itu ya deknya sih sekarang tere. Iya nanti kita nanti. Cuma biar di sana. Itu di mana? Terus di mana deh? Ah,